بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذا مريج مي أفاوري جلسايا Minister of Islamic Affairs Dr. Muhammad Shahim Ali Saeed bari wada na wagota kuriga hamaji hifo namaves mi wagotuga emenik faana hunnawi sarkaruge datur fulega rajyen beruga ehnaves emenik faana wani mi jalsa mukhatab ko khitab fonuwafa mi khitab mihar algun bidannawadani Minister of Islamic Affairs ge khitab بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض الحج لمن استطاع إليه سبيلا فأصلي وأسلم على من قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وعلى آله وأصحابه أجمعين كردانا بجن في ميستكن حجك ماتوري ألوكم فرض كرفي ماتوري الله حمدا شكر كرن هدي مردار بستكن عملتكن اكباب هره حجك مناسكتن أداكو في ميهاك مثالي emihege mammage bandun ufanwi duho hurik fadain wa mihe kamga hadis kurawi ma nabiyaya salawata salam levun ed dua kurang adi mi salawata salam ga ekale faanunge itru adunna mitru sahabin shamil kurang hadire wadagen tibbe dobweti akhunna ukhtunne assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mi baddaluma wadagen nawi emmeha be frunan marhaba dannawan modus hajj cooperation ki divehinge tereng hajjan adi umraage alukam furihama kurandam beenuwa farataka lui gotakan e alukam furihama koddinumuge niyatuga Ministry of Islamic Affairs ge isnegumakan Ministry of Finance and Treasury ge ebbarduma eku dehas terewana aharu Raisul Jumhuriya ufedde divi sarkaruge 7% hissa onna darumakum funye Modest Hajj Cooperation for the sarkaruge kumfunita rayitun hajja gendiyumang ufeddumaki miyadu duniyega akamennu Malaysia get tabun haji misale gotuga balagin duniyege eki kankolotakuga miyadu dani mifada qanuni waki shakhsutan ufaddamu migotun Jordan adi Nigeria fada qawmutakum wani mifada masakatake fashafa Modest Hajj Cooperation wujudan awmun divehi hajj barina durala intizam koggen hajja diyumuge magu tanawswegen dane hajja dan niyeganna hisabun hajjuge alukantan emme furihama gotuga kuruma beenum waane helun teri kurumuge program taka ade training program takuga bari umuge fursat libigen dane buramasakatun hajja diumang ekkura faisa rakka terikama amana terikama eku balahattane faraten ufedigen dane adi faisa in halal nuwata sharia hudda kura investment koggen faisa behetti faratan halal faida en hoda dinumang Modest Hajj Cooperation masakke kurane miyaharum fashagin komme aharakwas miwani Modest Hajj Cooperation dive rajya mihun hajja gendiyuma libe kotage 50% Modest Hajj Cooperation dinuma hamaja safa adi Allahuge irada fulaiku miyaharum fashagin dive rayitun hajjan adi umraya gendiyuma masake Qur'an Saudi Arabia ga dive hinna khas hotataka khidmat dinumuge binga ele hisabaki mi Modest Hajj Cooperation wujuda genai rajyen hajjan adi umrage alukanta kurada farataku ge faisa amana terikama eku rakkateri kuren jehumuge muhimmukan ihsaswe hajja umraya diumang faisa dakka faratakun edakka faisa ya ekashena khidmetake for ko dinmaki sarkarun komme hes ko denje hene kamekan visnumu mi divehi sarkarun darma kumfunyege gotuga ufeddi furatama kumfuni Modest Hajj Cooperation wujudan awmun hew agegga divehi rayitun nan hajja umrage alukan ada kuran diuma faseha wegen dane hajja umraya diuma faisa dakka rayitunge faisa amana terikama ek balahatta hajjan nuwata umraya gendam buna duhakan intizamutan hamajassa divehi rajyin furmuge intizamutan hamajifa hunnane kamuge yaqin kan libene Modest Hajj Cooperation ge umrum mihatanan airu waragina gonji huntaka kunmatlan jihifawe migotun tajribakar muwazzafun nudibuma cooperation ufeddumun hajj khidmat dinumuge marketuga ulunu bay faratakuge hin hamno jehun himene namaves mi gonji huntaka ekwes hajj cooperation waragina faratakege ehi terikan libunu migotun Minister of Finance and Treasury Alfad Abdullah Jihadasha Modest Monetary Authority Modest Islamic Bank of Maldives, Mega Maldives, Maldivian Maldives Airports Company, Maldives Police Service, MNDF, MIFCO, Kudu Fisheries, ADK Company Private Limited, Senahia, Damana Wishing, Vevadaginam Gendawa, Ehit
ehi takaki shukru haq wegen wa ehi trikame mige iturun Ministry of Islamic Affairs ge advisor Fadilatu Ustaz Sheikh Muhammad Rashid Ibrahim mi cooperation bawa gaykama adi koddevwa khidmat takasha devwa aguhuri irshad taka fafashun shukru dannawa adi mustaqbal gaves mikam migota demi onnane kamuga ummid kurang Modus Hajj cooperation miyad miwani rayitunge itbaru hodafa rayitun ufawa fada khidmat take de fashafa miyadu mihar cooperation mihun hajja gendiyuma naga aguge iturang emme rufiya eves nunaga mihun hajja gendiyuma masake cooperation miwani fashafa lui faseha kama ek hajja diyumaki mihun gatu kota ya sana nujaha waki system nuwata nizamege dashun hajj kota du kureve nizame taaruf kon hajja gendiyumuge khidme for kodinma nagambuna adaduge iturang evves fasaye nunaga for koddem buna femwaruge khidmetaken olwanula for koddinun Allahuge irada fulaiku midwas miyadu divehi rayitunna miwani fennam fashafa mi ufaweri kame Modus Hajj cooperation mi ha furihamakon masake kureveni rajyege Raisul Jumhuriya Abdullah Yamin Abdul Qayyum deva khas ahamiyatege sababun adi naib rais Dr. Muhammad Jamil Ahmad ge irshad ge sababun ehin kamun mi fursatuga rajyege Raisul Jumhuriya Abdullah Yamin Abdul Qayyum adi naib rais Dr. Muhammad Jamil Ahmad waran khas shukure dannawa kuriyang oitanga wes mi sarkarun mi cooperation ge emha kankamang ebbardon devwane kamang yaqin kurang mi afahu Hajj cooperation ge board ge chairperson Dr. Aishat Muniza waran khas shukure dannawa Modus Hajj cooperation ge masaka kamyab kurmuga Dr. Muniza ge dawraki warafaha ge kolleve dawrek adi cooperation ge managing director Alfal Yamin Idris ge hivara sabas deng emha board ge memberun Alfal Ahmad Siraj Alfal Ahmad Safwan adi Alfal Ibrahim Shari ge hiwa ge masaka faha ge ko shukuru dannawa adi Hajj cooperation ge emha muwazzifun nasha e cooperation ge Hajj consultant Alfal Ahmad Shakir adi Sheikh Muhammad Rashid Ibrahim Rashid warabboda shukuru dannawa hama yaqinu wes Modus Hajj cooperation kamyabum ge aslaki team ge gotuga ekweri kama eku masake kurun kan yaqin mustaqbal ga wes mifada ekweri kama ka eku masake kurman iltimas kurang nimmadum gotun miyadumi iftitah kurbe hajj training saste 30 fahakun mihar cooperation ge faratun hajj wada gennawa huriha faratakan hajj ge datura adi alukama behe maulumat bigen dane kamang ummid kurang hajj ge alukamaki ketterikan ege intihaya daskodde alukamen ketterikama ekaku anekakan ehi teri umaki hajj ge ma alukam nafs tarbiyatukum tahzib kodde desifa ehen kamun hajj ge alukama dua daskurawan awas wada gennawa fadain ketterikam ge sifaya ekwerikama eku ehi teri umga amali ba daskurawan fetteman algondu gowala algondu ge dua yaki Modus Hajj cooperation ge masakatuga Allah subhanahu wa ta'ala baraka lawwa divehi lobweti rayitunan hajja umra ge alkanta lui fase ha gotega ada kurumuga magu tanawas koddevun Modus Hajj cooperation hajja saste ka 30 faswana aharu wadagennawa huriha farataka wis mabrur hajjin Allah subhanahu wa ta'ala min war koddevun Haydul Qaida saste ka 30 fahing 1 September deha sada Dr. Muhammad Shahim Ali Said Minister of Islamic Affairs wassalamu alaikum